Ono radi čega smo se okupili danas je da vas upoznamo sa onim što će se dešavati na ovogodišnjem festivalu, kao i da vas upoznamo sa organizatorima ovogodišnjeg festivala, a to su ove kao i prošle godine Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, turistička organizacija Kotor i naravno javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Ono što je najvažnije da vam kažem, da možete da očekujete, mada je to dio o kome će Jelena najviše pričati, ove godine kvalitetan program. Za to su se pobrinuli članovi stručnog tima, odnosno selekcionog odbora Maja Mrđenović, Bojan Đorđev i Jelena Odalović, koja je istovremeno i koordinator svih programa ovogodišnjeg festivala. Ono što je moja obaveza kao jednog od organizatora ovdje je da se zahvalim sponzorima i pokroviteljima. I ovaj festival se dešava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika države gospodina Jakova Milatovića i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, koje nam je za potrebe održavanja festivala ustupilo prelijepi prostor u kome se nalazimo, kreativnog huba nekadašnjeg Kotorskog zatvora. Treba da se zahvalimo i sponzorima i prijateljima festivala, to su Luka Kotor, Coca-Cola Crna Gora, Autoremont LMI, Bigova Bay, Tujko DOO, Mont Helada, Glosari Totem, Stovarište Vukšić, Blue Line, Kotorska suvenirnica, Univerzitet Crne Gore, Resursni centar dr. Perute Ivanović, Kafe bar Bandijera, Osnovna škola Njegoš, DO Komunalnog Kotor i Institut Yunus Emre iz Podgorice. Željela bih da napomenem jednu ne nepoznatu, ali svakako važnu činjenicu. Kotorski parlament je usvojio odluku o osnivanju Kotorskog pozorišta za djecu i mlade, tako da se festival posljednji put organizuje na ovakav način. Naime, on dobija svoju kuću, svoj dom. Kotorsko pozorište će ubuduće biti organizator ovog festivala, što naravno ne znači da mi, svi ostali koji smo se i do sada bavili festivalom na ovaj ili onaj način, i dalje nećemo pružati svoju pomoć i podršku.